paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana adaw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Ay, unay matdaytan a panagigup mo, Inteng. Kas kala mabisbisinan. Sorry tungaw. Talaga mabisina. Tanabanugak ang nagsao-sao iji barangay hall. Na, apay, nagmeeting kayo? Saan? Aday nornos ko agulaw. Among matunto'y fixer nga asawam. Kapitan a fixer? Fixer manan nga. Fixer para urnos. Para urnos ka na iti naggugulo at tao dito barangay tayaw. Ay, nabanugak ang nagsasa. Nag-aapad ang amin. Asino damanan aya? As usual, Nagijay ang kakabsat. Mare udang, pare askaw, kan pare layaw. Anya? Isuda manan. Kahit anya man tinagaapaan dan ngay. Di bedeng tidagada Jay dalan da. Apay, jay dalanda. Jay dalan ni udang. Kaya't na nga isara. Di mo't kaya't dagiti kakabsat na. Jay mo't dalan da askaw, ken layaw. Pagin innagawan da. Kunada adagada. Anya? Kahit anya't imbalakad mo ngay. Anya kamutin ba nang ulit-ulit mati isu? Ha? Nabanugak lang nga raw din ang nagsao-sao iji barangay hall. Ito, imbestigaran nakmanay. Kat-shortcutem nga ibaga Ay, mabanugak. Ito maminsanin. Nadagreklamo iji barangay hall. Umay kanto. Umay kamit agdengag. Ay. Inayadumot nga idiso tamalukong Dandani man na ibulangan ta sabaw. Kanya mutin. Ay. Nakargrag ka manan itiin na poy. Sayang tiin na poy. Nagngina ti bagas, Inteng. Kanya matikas tuyin. Kasla akla ubing abasit. Isak tibos dito'y barangay tayo. Hangam dito'y balay. Kasla akmat mulmulagit. Kasla awan pulos damam mo. Kasano, saysayang mat nga mintiin na poy. Kat nagngina ti bagas. Ala, pidotem dagitain na poy. Sayang. Kat na. Unay daytan, tadwa nga imam ti agkamkamag. May sala nga imat ti usaraman, Inteng. Kas kala maibusan. Diyak maganin. Papanamon ngay. Di mo kaya ti paisuraw. Maturog ako. Ay, di ka pa'y nagbugaw, Inteng! Good morning, Kapitan. Barbaron sa tapulom ita, Kapitan. Ay, uwan pa. Bado te kapitan at talaga. Huwag nga raw. Nakakurbata ka pa itinaggayad. Ay, uwan alangan mo't atay basit ti ikurbata. At tindog Dahil dumanon aging ka iti sipar ti pantalaw. Saan atay kasla di lalati ka at tindog na. Ha? Bagay kumitla, gagawa. Huwag, Kapitan. Mayat. Kapitan kayo at talaga. Kasla kailan nakangat nga to at tao. Good morning, Kapitan! Good morning! Ay, good morning, ba't kada kayo amin? Ay, nagngato ti kita dagiti tattao kanyak. Side by side ti mang good morning kanyak. Ang no agawid Ay. Ni, apay aya, Kapitan. Jay, para kanyak laday, Jay. Secret ko. Apay aya, iba kamot, Kapitan.
No. Diya kayat nga ibabain ni Banang Dunga. Uray kaskasan no. Dakelat tati respeto kan ko na nga asawa. Ha? Ang kayat kon asinaan. Anya? Ay, ala. Apa yun, Kapitan? Diya kayat ti mabibiyangan. Napunwan akon. Pagbalinin nakmet akasla ubing. Kaslawan amok. Alam mo, kagawad. Puno na ang salop. Ala. Kasta kay man idin. Kaya't yuman tagsina idin, Kapitan. Wun ata na uma-account. Kapitan. Maibus mo ti pasensya ka. Ay na. Makauma pa'y katadengdeng gandaytan. Basta agsao kayo. Sina ti bagbagayaw. Awan laka din ti sabali a solusyon no saan asina, Kapitan. Kahit kunam ata saan asikat ada iti sitwasyon. Ha? Ala, panawanak dito yung tagpanunutak. Ipanunutak ana imbag ti rumbeng nga ramidit. Ay inteng, unay kamutan. Amom akadaldalus ko dito balay. Ang di ka pa'y agpigad, mat. Manan, ada manan mystic count. Kita man, mat. Nakapitpitak ta sapatos mo. Inikat mo kumapay ang naimbag ata sapatos mo sa kaimunag. Di ka matagpampanunaw. Mystic la ka na yun nun. Amin lakitin katrong kamali all the time. Agpanunot kamot ngamin Laklakayan kan. Atiw nakapaytay dua titawin na nga ubeng. Ungat ka lang nga ungat. Nodak iji barangay hall. Siyak tagong ungat ijay. Siyak tibus. Kim no agawid dak. Siyak mati adipan. Nalabos mo tasaom nga adipan. Agpasumit. Nagnatuti kita dagiti ka barangayan ta kanya. Kurang nalagmano da amin kanya kun. Ang no agawid dak. Kaslakmat bambanti. I'm tired na. Kahit, anya ita, inteng. Eh, Anyat kayat mau ang mapasamak. Give me space. Ha? Yes, I want space. I like to be alone. Kas ka man lang pampanunot nga niyan. Agbrektan Pumanaw ka dito'y balay. Nagturad ka namang papanaw kanyak. Di siyak nga ron ti pumanaw, tagbrektan. Saan ang mabalain? Apay adi mo kayat? Basta manjak. Agasawa ta nga raw. Nagkasarta. Apay kuma nga agsinata. Di agdibus ka na. Awan ti divorce ditoy. Ijay la abroad day ta divorce. Agabrod ta nga ron, tagdibus ta ijay. Anya, ay agtal na ka man. Di nakpagbabagtitan. Isa anak nga agang angaw. No kasapulan nga agabrod ta, tapno agdibus ta. Di arami din ta. Ipag natandag iti passport ta, tamapanta iti Amerika. Agdibus ta iti abroad. Anya? Tapno makaaramak iti sa balay. Ay ubing ka na pimpintas. Anya ti kunam, intay? Ay awan! Basta agabrod ta, tayo ta ag-divorce iti abroad. Kwaraw! Apa ina na tuyang? Nalabasak mo't itay da kapitan kan mariba ng ije balayda. Kay? Anyat kukuha inda? Sus, agap papadan samad. Kanangag ko nga agabrod da kanaw. Mapanda ije Amerika. Ha? Mangalada ka no iti pasport da. Anya trabaho da ije abroad ngay. Diyak mo Di na magyukuman Ang mga numairamanak nga apaun da. Iso ang naglemengak. Ay, awan amok dita, nanatuyang. No agabrod da. Anya nga iti trabaho da ije abroad. Mapanda nga taagbalama ijay. Diyak amaw. Ay, mariribo ka na ka talaga. Apay nga ta nga agabrod da. Ilako da nga tan, jay balay da. Unaw, ipadawat da. Diyak nga rod amaw. Unaw, ipaabang da. Diyak amaw. Unaw, isaldada nga ta. Diyak amaw. Ha! Anya ka mutan. Awan pa'y ganas mo't amakichismis kan ka, kwaraw. Jak amula ti isong sungbat mo. Imalakan sa akin ni angkel mo kapitan.
Jak amaw. Ha! Imala ka nga agpaisaw at datililinyaw nga agang kaul. Jak amaw. Makapasuron ka! Panawan ka man langan! Imala ka kini uncle mo! Puliyon sa nga agpaisot ti at datililing na! Jak amaw. Dita ka man langan! Awan pa'y kanas! Ha! Che! Pwa! Jak amaw. Kas jay titiknek. Tapno pumanawan. Jak amaw. Di ka pumanaw. Kapay aya alap danak. I'm tired kunak nga rudet. Diyak kaya ti maibaon-baon. Kain pagbalinin nakmet akasla ubing abasit. Kasla awan apulos ti amok. Di mo kayat ti paisuro, iso akasta ka. Nasintir ka. Laklakayan ka adi agpampanunot no daduma. Manjakon. Sumapol kan iti asawam ananakam. Basta I'm tired na. Agbrektan. Intay? Ni... Ay saan? Saan nga kuriday talayat mo? Ato, agpirma ka iti kasuratan. Ha? Kasuratan na mangibagbaga nga agbrektan. Sige, sige. Agpirma ak. Ngem iti maysa a kondisyon. Anya day ta kondisyon. Aramidem daytoy a kondisyon ka. Apakit din asaan. Basta masinaan kan. Tanabanog tilapayag kon di takasla armalite ang iwat mo. Sigurado ka Sure na sure. Ha? Anya ti kondisyon mo. Rikusam ti intero a barangay. Taipukaw mo nga iwaragawag ti panangisinamon kanyak. Anya? Maaramid mo? Wano saan? Ay, ni pa adagmit. Awan ka din sa bali a kondisyon. Ha? At dapay may sa a kondisyon ko. Dua ti kondisyon ko. Kat agpili ka, no anya ti kayat mo. Tay may sa, mapan ka iti istasyon ti radyo. Tay announce mo ti panangisinamon kanyak. Anya? Ay, saan batin Dito'y latan barangay tayo. Ay makamu ka! Nga masapol at isurat ko laeng iti papel ti ipukaw mo. Naawatam? Ada pa isurat mo iti papel? Wen kondisyon nga rod. No di mo maaramid ti kondisyon ko. Awan ti mapasamak asina. Sige. Di talaang aya. Dalakalaang mat nga agrew. Wano agpukaw. Sige. Mayatak banag. Marikwanang, ang siram man to'y puzzle dito'y cellphone ka. Diyak mo't la makaalalisan. Level 1 pa lang ti ayan ka. Diyak amo ti sumbat na. Nan, kita man. Ay na, naglaka! Dug! Ay, naglokon. Dugmot lagayam. Talo lalitra di mo amaw. Adamot ti Claudita, adaladawan ti aso, de dog. Ay, dahito nga'y sumarunaw. Anya nga'y Ida! Ni Kapitan. Ne, addan sa rasyon nga iayab na maray. Dinggan niya ti ibaga! Ne, adamot karato lang ay igkaman na. Kabaranggayak ida! Dinggan niya ti ibaga! Na, Dinggan da! Ngay, di na maglaibagan ti kaya na nga ibaga. Dinggan da! Kabaranggayak ida! Darasam nga ibaga, kapitan! Matuukan kamay! Basta dinggan da! Dada ibaga kada kayo! Kabaranggayak ida! Dinggan da! Diyos ke, tila insursurat ni Banang dito'y. Kasanungay nga ibasak na gito'y. Anya betenda siya Banang. Hanggang dujak ibasa, di namut kaya't ti makisina kanya. Kasano na ito yun ngay? Anya nga ay inteng. Nagbayag ka nga agsaudit ha. At dagayam ija tiburangan abakit. Sursurutan na. Well, Da- sursurutan ka.
Nangataja niya sa askaw. Kaya't mao ti makisina kanyak, wano saan. Kayat ko siyempre! Ha, ibasam nga ruden dagita Awan surok, awan kurang. Ewan! My goodness, kit di. Kabaranggayak ito! Sina ako ni Banang nga asawa. Tadyak maanusan ti kinagagat na. Jak maanusan ti kinasingpat na. Just kikit di. Yamatan. Ituloy mo, intay. Ituloy ko akastoy. Sina ako ni Banang. Tadyak maanusan ti kinadungo nga asawa. Asikaswan nak. Ilutlutwan nak itinaimas asidak. Agam jakon maanusan dito. Iso asina akon tinapintas nga asawa. Ket tinumiro uno ang makagapaw. No apay asinaak ni Banang. Ket adda babae. Ay, just ki. Tilain sursurat na tabanang. Inulit-ulit na pa'y. Adda babae! Kabaranggayak ida! Adda babae! Nangagyaw sir pulis. Ison nga mismo tinangibaga nga da babae na. Iso nga idarom ko dahi nga asawa. Pulis? Banang? Kapitan. Apay nga da pulis? Ha, kusasanda ka. Tadakat nga ron, babae. Anyamutan? Awan ti kasto asaritan! Ha? Delikado. Dahi tati maganap mo ang mangisina kanya. Banang, anya ka mutan? Saan ka kumamit akasta? Sina anak pa'y, wano sa anay. Saanin! Saanin? Di kan sinaan. Ha? Sorry ka din, Pasensya kan. No sina ti bagbagak. Sorry dungaw. I love you mat at talaga kat. So, please, forgive me. Ay na, Kapitan Aya, kas kailangan min ubing iti kas tangar aramidan nyo. Mapagsaritaan mat itinasaya at awagas ti saan nyo apag kinaawatan kininanabanang. Saan na aday tapanagsina ti solusyon na. Ala sige, ditan tinagipusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanan nung labida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insura para iti radyo ni Jenna Almoite Diaz. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.